Imamo Tominu pljeskavicu, Tomin gulaš, Tominu salatu, to nema niko u našem kraju. Prvo je bila jedna legenda da je neki ban bio boj na vojniku i da je onda zamolio da se za njega ispeče pečenje kod manastira Svete Marije, koji se danas nalazi u središtu sela Pečenjevce, na bregu koji se zove Belova glava. Dakle, to je jedna legenda, pa je tako po tom pečenju stelo tog naziv. Da je po pečenju, po meni zvalo bi se Pečenjevce. Kako je pravilno, ja sam upisala ovo selo kao Pečenjevce, inače tendencija je da se od srednjeg roda, od oblika srednjeg roda, Pečenjevce sa nastavkom C, nazivi sela menjaju u imena muškog roda sa tim nastavkom A. Dakle, Pečenjevac bi bila samo jedna novija verzija, ali ja sam u mojoj studiji zabeležila Pečenjevce kao Pečenjevce, ne kao Pečenjevac. Po drugoj legendi, selo je paljeno od Turaka i to zajedno sa stanovnicima. Često sam nailazila na ove legende koje su vezane za Turke, ali u stvari ove imena su mnogo starije od Turaka, ona potiču još od vremena pre nego što su Turci došli, pre nego što nas Turci zarobili i one su još popisane u turskom defteru, tako da te legende padaju u vodu. I treća je legenda, sada zaista ima veze sa Turcima, je da je ovo selo dobilo naziv po Pečenezima. To je tursko-tatarsko pleme koje je još u 11. veku preko Bugarske došlo na Balkan. Imamo lepu infrastrukturu, imamo sve, ali nemamo ljude. Dolaze nam mnogo gosti sa strane, Makedonci su nam stalni gosti, Bosanci su nam stalni gosti. Ljudi koji dolaze iz inostranstva, onda dođu od ujutru tu do uveče, onda im obezbedimo smeštaj u Leskovcu, posede baš onako, imamo muziku u letnji period po 110 dana za redom, celo leto, znači tako reći muzika, dosta do ljudi dolaze. Tomo je bio lik, jednostavno nema reči za njega da se opišu. Tomo je bio prirodan, normalan, jednostavno narodan čovek. Svi znaju i svi lepo pevaju Tomine pesme. A ti? Pa ja pomalo, onako,